Thina njengeZimbabwe Communist Party siyagxeka kakhulu ukuchaywa lokubotshwa kwabakhokheli be-civil society. iZimbabwe kumele ikwazi ukuthi abantu balelungelo lokuthi batoyitoye isisekelo sombuso siyakuvuma lokho, futhi asikokuqala ukuthi nxa kuzahlangana umhlangano omkhulu wamazwe eSADC ukuthi abantu kumbe amalungu e-civil society abe lodushe batoyitoye. Asonto yokuqala lami sengake ngajoyina laba ababewakutoyitoya khona eSwaziland lapho kusenziwa khona iSADC Head of State Summit. Kuba khona ukuthi abantu batoyitoye, yikho-ke asikokuqala ukuthi kube lale itoyitoyi kumele ibe khona eHarare ahead of ilokhu iSADC Heads of State Summit. So-ke iZimbabwe kumele bekwazi ukuthi abantu balelungelo lokuthi batoyitoye ngoba kukhona uConstitution. Kakuqali futhi eZimbabwe kuhlala kusenzakala nxa kuzaba leSADC Summit. Yikho-ke iZimbabwe kumele ivumele abantu batoyitoye ngoba isikhathi esiningi la amatoyitoye abakhona ngamatoyitoye alokuthula, akukaze kube letoyitoye yelodlame. Siyabonga.